Adafo mwakwa baba Emadek TV so na enne ye da sori ya yanti asemde ene sen eye Ghana ni ba kwa na otwasini ewo man mu ha na ye frɛ no Sam Adjeteyfio ya na dodo na frɛ no ATT ene odaya wansori na papa yi esori eba eye social media so se oyare enti no hiamwa efri eye obibia ho ema eye Ghana fo no bebre ena afe nso ye mampani kura edom no ema ni sika ema oye senka ode kwa akohwe ne yare no na eno achi ya nte de esi ye no sanso eba eye radio ene TV so se osanso episka biemu nti no Ghana fo nka wo mo enye ne mwa ema eye Ghana fo no bi kra bisa ne senti eska na eye mampani ede ma no ene eye atichufo no bi ede ma no hefa ena ode efa na oka se ode ye investment na investment na chi no onhunu de ekoso bia na eno ena ne ye da story ya yati asem de nyina ene se sports journalist bia ye friend no Kofi Asare Brako ede abeto ne Facebook page se titi da ya wansori sa asemi aye Ghana fo ya pa esanse na papa no na unhunu yare kra na uridi anase ukonsem ni mu yi a na chese yare a eku no pa yare a eku ATT ene heart failure se nakoma na emfonso ewom anase yare bi ewom ena ema saa arehosemi ato Ghana fo nyina entini ye ma titi anase Sam Adjeteyfio abusuafo nyina yakọ ena afa nso titi ye ma odayie. Aha ena medimu esi na minim se unsubscribe ya me sure subscribe ema me na like na share video ya twagu ewo screen ne so no medamase.